ntabwo wabyumva kuri screen yanjye ahangaha noneho nkuzaniye urutonde rw'abagabo bagera ku 10 barongoye abagore benshi kuva amateka y'isi yabaho kugeza amagingo aya ntawigeze abahiga 10. Muri aba bagabo hari abo ushobora gusanga hari nk'uwatunze abagore igihumbi kurongora abagore 1000 apana kuryamana n'abagore 1000 kurongora abagore 1000. Njye nkunda kwibaza nti ese aba bagabo ni gatiki bari bakoze muri hebumba bakoresheje ubuhe bugenge n'ubuhanga kugira ngo bagere kuri ibi ngibi se nuko se babaga bamwe ari abami abandi bakomoka mu miryango y'ibwami abandi bakomoka mu miryango y'abatwara abandi ari abakire. Babigenje bati abagore 2 20 50 100 500 ugakubita ukarenza 1000. Nyamara uyu munsi uzarebe no kurongora umwe ni ikibazo cy'ingutu. Abasore twese byaraducanze kurongora umugore umwe nabyo ubwabyo biragoye ubu ngubu. Usigaye usanga dufite imyaka 30 35 ugasanga uyigize ukiri ingarama kirambi ukiba iwanyu nako kiba kuri ghetto. Byaranze rese abagabo bo ni irihe banga bakoresheje ahubwo se ni bande? Wageze kuri Mutavo Official, ayanjye ni Mutavo Ismael. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu murongo wacu mugari wa YouTube Mutavo Official, reka ngusabe gukanda kuri iyo nzogera uduhe icyitwa subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ibiganiro byacu dukora bijye kugeraho ako ka mwanya bigisohoka. Ariko kandi iyi video nuza kwikunda ukore kuri icyo gikume kizamuka thumb up duhe like. Ushobora kumva kandi kuryoheye ukahisha uti abavandimwe ndetse n'umuryango ukoze icyitwa share. Niba uri ahariho hose ku isi wumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka nkwifurize kubaho neza ndetse no kuramba nkubwira ngo Imana y'u Rwanda igira neza. Nankuha ikaze mu kiganiro ikaze. Ntabwo ngiye kugukereza. Ku mwanya wa 10 turasanga umugabo w'umugande witwa Jack Kigongo. Uyu nguyu yagize abagore 20. Gusa umugore wa mbere yamushatse afite imyaka 8. Ku myaka 8 uyu mugabo yari afite umugore. Abagore 20, 12 yabatuje mu nzu imwe, mansion imwe, abandi 8 batuza mu yindi mansion cyangwa se indi nzu. Aba bagore yabyaranye n'aba bana bagira mu 158 n'abuzukuru 500. Kubera ko noneho amashuri mu Bugande icyo gihe yabaga ari makeya, agace uyu mugabo yaratuyemo Jack Kigongo wasangaga ikigo cy'ishuri mu bana 130 bakigagamo 80 ari abuyu mugabo yaciye iteka. Ibaze kuba abana 80 mu bana 130 biga mu kigo ari abuyu mugabo Jack Kigongo. Mu ntambara yitiriwe y'ibihuru yabaye mu Bugande yitwaga Bush War, bavuga yuko abana 22 bahasize ubuzima. Uyu mugabo yapfuye akuze cyane, ureke bya bindi bababwira ngo umuntu ngo yashatse abagore benshi ngo arakenyuka. Yapfuye ku myaka 103 yose. Icyo gihe yarasigaranye abagore bakeya cyane, abagore 8. Abana yarasigaranye nabo bari abana bakeya 60, ari abakuru, abatoya n'abari 15. Urumva umuntu wabyaye akagira imyaka 103 ari umusaza, abana be yarabyaye afite imyaka 8, umukuru abafite imyaka 95. Ibaze nawe ku myaka 8 ntabwo uyu mugabo yari asanzwe. Jack Kigongo. Ku mwanya wa 9 umugabo haritwa Joseph Smith. Uyu mugabo ni washinze itorero ry'abamormon, Mormon Church. Uyu yagize abagore 30 bose. Bivuze ko urusengero rw'abamormon ari urusengero rw'abakristo nyine kwa ko n'abakristo babaga ari udutsiko. Uyu mugabo yarushinze mu mwaka wa 1830, ni founder warwo. Uyu yatunze abagore 30 nkuko maze kubikubwira. Bamwe yari yagiye abambura abandi bagabo babandi. Utinye ko muto yamutunze afite imyaka 14 mu gihe yigeze arongora n'undi mugore ukuze cyane imyaka 60. Uyu nguyu yari umukecuru. Agitangira kwadukira abagore, umugore w'umukuru witwaga Emma nyine umugore mukuru wa mbere yabanje kumugigira nyine aranga, turamubwira ati ntabwo nakwemera kurongora undi mugore. Ariko biranga biby'ubusa agize abagore 4. Bamaze kuba abagore 4,
Emma arivumbuye amwirukaho n'abagore be. Uyu mugabo Jack Smith ava aho ngaho aragenda. Abagore agiye kubakira izindi mansion, ariko gake gake mu ibanga akajya agenda yigwizaho abandi bagore, biza kurangira agize abagore 30. Abagore 30 bose. Icyakoze inkuru z'uyu mugabo ntago zivuga abana yabyaranye n'aba bagore, birangira aha ngaha nyine gusa tu. Twagiye tugeze ku mwanya wa 8. Usibye ko uyu Jack Smith yarabaga muri urusengero no wanarushinze rw'abamormoni, yishukiye nawe Brigham Young, nawe yabaye wamufashije muri urugendo rwo kugira abagore benshi. Ari perezida w'uru rusengero rw'abamormoni, yagize abagore 55. Inkuru zivuga yuko uyu mugabo abagore 54 biwe bose yabagize abamormoni ku ngufu, hasigara umwe uyigumuye yanga kuba uwo mu rusengero rw'abamormoni. Ariko bavuga ko nanone 10 muri aba bagore be batoya baradivorushije, nyine baje gutandukana mu nyuma. Uyu mugabo yaje kwitaba Imana afite abana 56 bonyine. Tugeze ku mwanya wa 7. Anga turasanga umugabo witwaga Ubumbi wa kabiri, akaba umwami wa 11 w'ubwami bwari buzwi Abafu Kingdom muri Cameroon. Ubu ni ubwami nyine bwabarizwaga mu gice cya Cameroon. Abumbi the second cyangwa se Abumbi wa kabiri. Uyu mugabo cyangwa se uyu mwami we yagize abagore 172 yari yarabasigiwe na se mbere y'uko atanga. Bishatse kuvuga yuko muri ubu bwami iyo umwami yatangaga cyangwa se amaze kwitaba Imana nyine yatanze, uwimaga ingoma umuhungu we yafataga bamwe mu bagore base batarasaza cyane akabagira abagore be. Abangaba babitaga ancient queen cyangwa se old queens, abamikazi nyine bashaje. Aba bamufashaga gutunganya ibintu byose bakabishyira kuri gahunda, bakanamwereka uburyo agomba gutangira kwiga kuyobora, ariko n'ubundi bakaguma ari abagore be. Banamufashaga kuyobora abagore be batoya, bakabatoza iby'ibijyanye n'imigenzo n'imico y'ibwami nyine n'imigire yo mu gihugu. Uyu nguyu bavuga ko Bambi yapfuye afite abana bagera muri 500 bose. Tugeze ku mwanya wa 6. Nkuko nabikubwiye, ntago abagabo bari muri iyi nkuru bose ari abami cyangwa se abantu bakomoka ibwami cyangwa se abategetsi bahambaye. Umva uyu nguyu uri ku mwanya wa 6 yitwa Ancetus Danger Akuku. Ancetus Danger Akuku, Danje. Uyu mugabo yagize abagore 100, ariko birangira 3 bose abahaye gatanya, divorce. Ni mu gihe uyu mugabo yari umupfumu kabuhariwe muri kiriya gihugu, anariyo mpamvu abantu bari baramwise Danje nyine. Kugira wumve ukuntu uyu mugabo atangaje, umugore wa mbere yamushatse mu mwaka w'1939, uwa nyuma amurongora mu mwaka w'1992. Unyumvira imyaka yari iciyemo. Akuku Danger Ancetus. Aba bagore 100 bose yababyaje abana bagera ku 160. 160 bose nibo yabyaranye n'aba bagore 100. Ikirenze ko kuri uyu mugabo Akuku Danger no bavuga ko yari umupfumu, ari witchcraft, yabubakiye urusengero. Ibaze uyu mugabo kubakira abana be urusengero cyangwa se ingoro. Yari n'umukire, birumvikana baruzi b'icyo gihe babaga bahenze cyane ko uyu mugabo ari umunyakenya. Ancetus Akuku Danger. Tugeze noneho ku mwanya wa 5. Undi twasanga yitwa Fath Ali Shah Qajar. Uyu yari Shah cyangwa se umwami wa kabiri wa Iran, Shah the second wa Iran. Uyu mwami yagize abagore 58. Gusa izindi nkuru none zikavuga ko yari afite 4 bisezerano, abandi ari amahabara ye. Gusa nibikuza ko nyine barabagarabe kandi baba mu ngoro y'ibwami. Igitangaje nuko ibwami habarizwaga abagore bari hagati ya 800 n'abagore 1000, kandi abangabo uyu mugabo bose yabaga bafiteho uburenganzira n'ububasha. Uyu mugabo nawe inkuru zivuga ko yabyaye abana bagera mu 130 b'abahungu n'abakobwa 150, bose hamwe bakaba abana 280. Twihuse ku mwanya wa 4, umugabo tuhasanga ni umwami w'abagore mu kinyejana turimo cya 21.
naranamuvuga ubwo ngubwo wamumenya. Uyu nguyu amaze iminsi yaracishije urondogora ibitangazamakuru bikomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Uyu ni ikimenya bose, abantu twese turi kumuririmba, nta wundi usibye Balthazar Ebang Engonga Avomo, umugabo ukuriye ikigo gishinzwe iperereza n'imikoreshereze y'imari muri Guinea Equatoriale. Uyu mugabo ni umugabo w'imyaka 54, ufite umugore umwe basezeranye mu buryo bw'amategeko, ariko nanone ibirego bimushinja ko yararyamanye n'abagore 400 bose. Ntabwo umubare w'abana afite umugabo twawupresiza ngo duhite tuvuga, kubera ko nubwo yaryamanye n'abagore 400 ntawe uzi niba bamwe yarabyaranye nabo. Ibintu by'uyu mugabo biracyari mu nkiko. Balthazar Ebang Engonga Avomo, ntabwo muvugaho byinshi cyane kubera ko twaramwumvishe kenshi cyane. Ni icyamamare mu kinyejana cya 21. Engonga, inkuru yavuzweho kenshi n'abantu, abanyamakuru benshi bo muri Afurika. Nawe utaravuze kuri Balthazar Ebang Engonga, uyu nawe yarongoye abagore benshi bishoboka. Twihuse ku mwanya wa gatatu turasanga umwami, umujenerali indwanyi rutura. Uyu nguyu nta wundi usibye Genghis Khan, umwami w'ubwami bw'Abamongol, the Emperor of Mongolian Empire. Uyu mugabo yabaye umunyabigwi mu mateka ku buryo ashyirwa ku rutonde rw'indwanyi 5 zabayeho zihambaye mu mateka ya mbere ya Yesu, ndetse anashyirwa ku rutonde rw'abajenerali bahambaye babayeho mu isi nzima. Genghis Khan, umwami w'Abamongol, aravuga kugira abagore bagera kuri 4, ariko kandi akagira amahabara agera kuri 500. Bivuga ko yarongwe cyangwa se yabanye n'abagore 504. Ntabwo avuga neza umubare w'abagabo uyu mugabo yabyaye, gusa kandi impuguke muri siyanse zivuga yuko uyu mugabo abarenga miliyoni 13 bariho uyu munsi bagihumeka, abantu miliyoni 13 bose bavuga ko bakomora isano y'inkomoko kuri uyu mwami Genghis Khan. Abashinwa, Abanyakoreya, Abamongoli ndetse n'abandi bo mu bice bya Aziya bose, abagera kuri miliyoni 13 uyu munsi bafite amankomoko neza neza kuri DNA z'uyu mwami Genghis Khan. Afite abana batabarika mu isi. Genghis Khan yarongoye abagore 504, umwami w'Abamongoli. Ku mwanya wa kabiri naho turasanga icyamamare, umwami wa Israeli, umwami w'umunyabwenge wabayeho mu mateka yose y'isi. Uyu nta wundi usibye King Solomon, umwami Solomon nyine. Uyu yarongoye abagore 700, yiyongeza amahabara 300, baba abagore 1000. Abana yabyaranye n'aba bagore ntabwo umubare wabo uzwi neza, gusa hagenda hagaragara bamwe mu bo yabyaranye n'abagore b'ibikomerezwa cyangwa se abamikazi babarizwaga mu bindi bice by'isi. Urugero, Salomon inkuru zivuga ko yabyaranye n'umukobwa w'umwami Farawo Nama, yabyaranye umwana hano wakomeseho umusimbura Salomo ku bwami bwiwe amaze gutanga, Rohobani. Salomon avugwaho kandi Queen Makeda cyangwa se umwamikazi Makeda cyangwa se umwamikazi wa Shiba watumukaga muri Ethiopia uyu munsi, bwari ubwami bwa Abusiniya. Uyu Makeda avuga mu bagore beza isi yatunze mu mateka yo kuva yavaho kugeza n'uyu munsi. Queen Makeda ahagarira abakobwa n'abagore ba Afurika mu bwiza. Uyu nguyu yabyaranye na Solomon umwana witwaga Menerike wa mbere, hano wabaye umwami w'ubwami bwa Aksum muri Ethiopia. Uyu nguyu Menerike wa mbere nuko mu kabayahudi birabura bita abayahudi b'abafarashi. Solomon nawe yagize abagore benshi batabarika 1000 n'abana batabarika ndetse batazwa umubare. Ushobora kwibaza uti noneho ku mwanya wa mbere hari inde? Twamanutse ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umwami Moulay Ismail bin Sharif Sultan, cyangwa se umwami wa Morocco. Uyu mwami yagize abagore 4 bisezerano n'amahabara 1000, bose hamwe bakaba abagore 1004. Bigaragara ko arusha Solomon nibura abagore bagera kuri 4 mu nyandiko. Ngowe yanajyamagana nabo buri munsi pakageje ku myaka 56. We abagore yabategekeshaga amategeko akakaye ku
ku buryo umugore wagaragaragaho ikimenyetso cyo kurarikira abandi bagabo, cyangwa se bakagufata urimo ureba undi mugabo uzwi ko uri umugore w'ibwami cyangwa se uba mu ngoro y'ibwami, uhanishwaga kwica. Nta mikino yagiraga Muley. Ku bw'uyu mwami abagore be nta mugore n'umwe wari wemerewe kwisanisha nk'aho ashaje, yagombaga guhora ku birungo n'icyangwe. Nta mpamvu yo kugaragara nk'umukecuru, wafatwa ugashyirwa mu bihano wikecuje nyine, ugashyirwa mu bihano bikomeye birimo n'urupfu. Abagore bagombaga guhora bari ku cyangwe basa neza, batamirijwe amakamba n'imiringa. Muley Ismail bin Sharif nta mikino uyu mwami yagiraga habe na Mbappe. Mu bagore bose 1004 uyu mwami yari yarihebeyemo umugore we mukuru cyane, uwo bitaga Laila Aisha Mubarak, ari nawe wamubyarira umwana we wa mbere mukuru ariwe witwaga Zaidan. Yabyaye abana batabarika ngo barenge 1500. Uyu mugabo igitabo cya Guinness des Records niwe mugabo wa mbere kigaragaza nk'umugabo waryamanye, warongoye abagore benshi ndetse wabyaye abana benshi mu mateka yose y'isi. Reka njye soreze ikiganiro ahangaha. Wakoze kudukurikirana, niba wabanye natwe ukaba utarakora subscribe, wibuke gukanda kuri inzoga iri munsi y'ikiganiro uduhe subscribe, wibuke gukanda like, ni byiza cyane. Ariko kandi iki kiganiro ntucyumve wenyine, ugisharinge kigere ku inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango. Reka nkwifurize kubaho neza ndetse no kuramba. Imana y'u Rwanda igira neza, naho utaha. Bye bye.